Zithunya zisuka kule makhiwo eKhanyamalamba ubusuku nemini ziswakala kamnanjana nasezihlanganyeleko. Kunjalo Bongwe kulapha zihlanganiselwa khona ngawo wonke amalimi nanzi ezithutshileko. It has been over 30 years since 1994 and we have been fighting corruption. But instead of it going down, it is going up. Umengameli wamajaji waphambilini ijaji uRaymond Zondo uthi solo kuliwa nokukhohlakala kodwa nakunokuthi phele rhaqala ukuya phambili. uZondo ukutsho lokhu econferencini yamasondo alwa nokukhohlakala eJohannesburg. Bese siza kule yokuthi athuba ubugebengu ngitholakale nefoni eBinance ayikho. Umsola wesihlanu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ofisa okuhle Nduli ufudusiwe ejele bekabotshwekilo kuthiwa utholakele ane-cellphone kodwa uyayiphika. Kambala udubele kanamota idubele kamthunjwa kamaphepha kamthatshana kamatsitsi kamabhoko usichile emhlabeni. Isitshaba sigubuzesweli lifelinzima ngokukhothama kwenkosi ebusangamhlaya. Ubaba uBoni Jafta Mahlangu wakusomthatshana umaphepha ngotshana abanye baphepha ngomthangala. Koba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC1 ngesindebele lotshani angikhambi ngedwa namhlanje. Ngiyalotshisa babukeli igama lami nginguNompumelelo Mahlangu wesitemba zemini ukugwegwezi FM akwande. Ijaji eselithethe umhlalaphasi uChief Justice Raymond Zondo uthi sekuminyaka ema-30 ilizweli lilwa nobukhohlakali kodwa nakunatla uthi kunalokho kubonakala bukhuphuka ubukhohlakali solo kwango-1994. uZondo bekakhuluma econferencini yabaholi bamasondo alwisana nobukhohlakali eJohannesburg. I-conference league yabaholi bamasondo abaliswana nobukhohlakali. Umraro wobukhohlakali ubonakala wande elizweneli kanti ngokuya ikulumo kaCommissioner wamapholisa waKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi yemveke ezidlulileko umraro lo sele umkhulukhulu. Isikhulu samajaji salokya uChief Justice Raymond Zondo uthi South Africa iyabhalela kulwisana nomraro lo. What will happen to this country? It has been 30 years since 1994. It has been over 30 years since 1994, and we have been fighting corruption. But instead of it going down, it is going up. It is as if we are not fighting. Ijaji uZondo uthi iphiko lezokuthuthiswa komphakathi liqhakathekile kulweni nobukhohlakali. uZondo uthi NPA kufanele inikele insiza zonke ukuvuruthula nemrapho ubukhohlakali. The NPA is critically important in the fight against corruption. We cannot afford to have a weak NPA. We cannot afford to have a weak NPA that cannot do its job. Ukwethula kwekomishini kaMadlanga eyokuphenya insolo zobukhohlakali emapholiseni neminyangweni wezobulungiswa ngokuya ngensolo zika General Mkhwanazi qale bona kube nomthelelo omkhulu ekulungiseni ilizweli. Ikhotho ephakemeko ePitori ikhuphe isiqundo sokubana ofisa okuhle Nduli omsola wesihlanu ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uyokufuduselwa ejele iLeeuwkop ngemva kokuthi uNduli aveze bona kwasuswa ngephoso ejele eKhosi Mampuru ngensolo zokubana kutholakele iselfone ngaphakathi kweseli yakhe. Imphathimandla zejele zithi kutholakale ufunjathwako ngaphakathi kweseli bekuvalelwe ngakiyo uNduli mhla amalanga abunane kuMgwengweni ngesikhathi kunejima lokubhudula. Wafuduswela ejele eKhosi Mampuru Bmax wasiwa eCmax ngelanga elilandelako. Kodwa uNduli uyaziphikisa zonke insolo lezi uthi batsho kungenzeka ufunjathwako lo ufakwe ngabomu. Bese siza kule yokuthi athuba ubugebengu ngitholakale nefoni eBinance ayikho. Ijaji uRatha Mokgotlong ukhupha umyalo wokubana uNduli afuduswe ejele eKhosi Mampuru asiwe eLeeuwkop. So but he says somebody deprived him of the sheets and the blankets, and he calls the name of Lekwa
Actually, the word he uses, he was tortured. My Lord, each and every offender is entitled, it is his right to have blankets and a sheet, so we cannot deny him as such. Nakusenjalo umnyango wezokuhlengwa kwesimilo uziphikisile insolo zokukhahlumeza kodwana uqinisekise ukuthi Mbala uNduli utholakale nofunjathwako. Isekela likaMengameli wePatriotic Alliance uKenny Kunene ujanyiswe inyanga ekwenzeni umsebenzi wakhe wezepolitiki kunye nomsebenzi wakhe njengelunga lomkhandlu wedolobha leJohannesburg. Ujanyiswa ngombana kusalindwe iphenyo elenziwe ihlangano wakhe mayelana nokuthi bayini bekasemzini kaKatiso Molefe ngelanga abotshwa ngalo. Alliance yokusungula iphenyo ukuthi ifumane ukuthi kuba yini isekela likaMengameli wehlangano le uKenny Kunene kade asemzini waloyo osolwa ngokubulala uDJ Sambadi ongungqondo ekubulaweni kukaKatiso Molefe ngesikhathi abotshwa. I'm going to remove him from being a MMC when I write to them. I'm also going to tell him to stand back from politics for 1 month until the investigation is done. Nakalako ngesikhathi abuzwa ukuthi kuba yini atholakala emzini kaloyo solwako ngesikhathi kubotshwa uMolefe ukunene uveze ukuthi bekunganalitho elisolisako ngevakatsho lakhe. Utbacho bekaphekelele umbiki indaba osebenzela iphephandaba lakhe. They wanted to do an exclusive story and Mr. Molefe was a person where there was an opportunity to do a story with him. Sihlangano yePA nayo isekela layo lithindaniswa nomuzi womsolwa ekubulaleni. Kuzokubonakala khona ukuthi izokuraga kanjani ekulungiseleleni amakhetha zako. Asiqale umbono wakho umbukeli ngendaba eqeda ukuphela le naku uyalandela. UKenny Kunene makaphandwe akakwazi kaloku ukuthi ayobonakala emzini womuntu osolwayo ngecase enzima kangaka. Kwenze kuhle khulu amjamise. Kuyatsho ukuthi nabosopolitiki abakhulu abaphezulu bayathindeka endabeni leyo yokubulawa kwabantu eSouth Africa. Ayikubonakala benobuhlakani obukhulu ngoba vese bekuzodalela iqembu amazinyo arishelelezi. Umongameli ethethe ngokomthetho bekufuze enze njalo lapho kusenza umculo. Amjamise naye ayekwazi ukuthi ucalana alama allegations abanawo. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwaswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Nasibuya entolo. Umbereko abawenzako siyawubona bekuthi siyakwakwazela. Umuntu akhona ukuthi athole indaba ngelimi alizwisisako. Sixoxisene nomtshotshozeli wesiNdebele kunye notitshere ngendima elinywazi indaba zesiNdebele. Sisaraga nendaba lapha mbukeli. Kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Isigodlo sakosomtchatshana siqinisekise ukukhothama kwekosi uMaphepha wesibili. Uboni Jafta Mahlangu akosomtchatshana inkosi yakwaDlawulale. Usomtchatshana ukhotheme izolo ngemva kokugula isikhathi. Ulele aneminyaka ema-68. Umbiki indaba weSABC uphindile Msiza usihlanganisele nakumbiko. Mina ngibekela umbandela ngisimrazana ndi. Angisonywa ngimo somako. Angitshelwa ngimo otshela umuntu ngiyinkosi yamaNdebele wakwaDlawulale. Le ngenye imigadangiso kaMaphepha wesibili uBoni Jafta Mahlangu wakosomtchatshana ejengisa ukuthi ube umuntu wabantu begodu abusa ngamahlaya. Namhlanje kuduma kwaDlawulale nesichabeni samaNdebele. Mbala lithelisile lapho sawumbani. Umntwana enkosi umbusi kaMphezulu okhulumela ubukhosi bakosomtchatshana uqinisekise ukukhothama kwekosi kanti uthi uChichimezane kaMabhoko wesinanje sasa uLemseho uzokukhunjula ngokuthanda isizwe sakwaDlawulale ngamahlaya nokungafuni ukubona abantwana bakhe balele nendlala. Kanti ngehlangothini lamalungiselelo uthi uNdabezitha
ube yinkosi yesizwe begodu kwakhathesi basakhulumisana njengomndeni nombuso ukuthi bazokuthatha liphi ilanga lokubeka inkosi. Angambala idube likaNamota, idube likaMthunjwa, kamaphepha, kaMthatshana, kamatsitsi, kamabhoko emhlabeni. Sasimreni ukuthi sithatha iphi date nendaba yekonzo yesikhumbuzo sasitshela isizwe sisazise. Isitshaba kunye nabantu bebasebenza nenkosi bathi balimele ngokukhothama kwayo begodu bazoyikhumbula nganasindlela. Ngizokuhlala ngimkhumbula ngayo ukhulu. Uphana uthanda ukubona ukuthi abantu badlile, abantu basuthi. Uthi mina abantu idlani maqangi mina ngizakudla mva. Ngizomkhumbula kakhulu indaba ezitangeni ngendlela abathanda abantu ngakho. Hlangana neminye imisebenzi emihle uMaphepha wesibili azokukhunjulwa ngayo lihlelo elibizwa ngeMina Nawe ekumnyanya waqobe iminyaka wangedrayini owasungulwa ngo2022 ngomnqopho wokuhlanganisa abodada bangakendi namasokana wakadlawulale angakathathi ukubasiza ukuthi bathathane bakhe imizi abasikele indawo. Akinikeli abomasihlalisana indaba yokwakha abantu. Nikela umuntu nginikela umuntu ongumma nobaba bakhe babeletha abantwana ngikhaya. Hayi abomadlula ngendlela baba. Nakusenjalo arakela phambili amalungiselelo wokubekwa kokosi yakwaDlawulale uMaphepha wesibili uPoni Jafta Mahlangu wakosomthatshana uMaphepha ngotshani abanye baphepha ngomthangala ngalubukhosi buthi buzokwazisa isitshaba ngokuhamba kwesikhathi ngelanga kungilo lokubeka kwekosi nelokonze wesikhumbuzo. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC eAuckland Park eJohannesburg. uMaphepha ngotshani abanye baphepha ngomthangala yihotshela imnyama. Iphiko lendaba le-SABC solo lisagidinga iminyaka ema-75 labakhona. Kanti namhlanje sikhambisana nomunye wabomakekere ekurhatsheni indaba ngelimi lesindebele emrhatshweni we-SABC Ikwekwezi FM ekhabe yaziwa ngeRadio Ndebele ngaleya minyaka uSophie Rinandimande. UNdimande ukhulumisene nombikindaba we-SABC uComfort Masombuka khona lapha endlini zokurhatshela kwa-SABC. Kwamukela begodu ke sibawa usithathe usibeke ngelihlo lengqondo usitshele ukuthi ke kwakunjani nanizokthoma ukurhatsha ngesindebele lapha kwa-SABC. Ngiyathokoza Comfort, nasithomako ukurhatsha kwakumnandi khulu, safika samukeleka isindebele kuseseyimvela kancane kodwa ke sakhona sasikhuluma isindebele sabe sasibhala sabe sasifunda singekho. Sasithoma sabe sanokho satlhatlhabeja kwatlhatlhabejeka saphumelela kwenzeka. Kanti umsebenzi lo urhatsha Comfort mina nangifikako bekumsebenzi wabantu bembaji. uSophie Ndimande uthi nokho bekunentshijilo ezinenge ekubikeni nerhatsheni indaba eminyakeni edlulileko ngonobangela wetechnology ekhabe ibuthaka kakhulu. Ngemva kokuthi konke ubuchwepheshe lobo bukhona nje bebungekho ngesikhatheso. Kwakuba disikhulu kuyokuthola indaba umuntu wayekhamba ilanga lonke abuye nendaba sizirhatshe ngakusasa. Okhunye okwakusitshijilo yonke into nasifikako la mina ngifike ngo1985 yonke into beyiphuma ngelimi leAfrikaans bese ke thina siyachukulula sichukululela elimini lesikhethu. uNdimande uthi ngokubona kwakhe indaba eziyathuthuka kodwa nakhona lapha kusathayela khona. Ngithaba khulu indaba ezinengi ezenzeka la kuhlala khona amandebele amanengi niyazama ukuthi nizithole. Okusangizwisa ubuhlungu ukuthi ihlangano le ehatsha ngomoya ayikaka phathi amalimi ngokulingana. Ahake nguSophie Ndimande ngomunye wabomakekere amavulandlela aboma bahatsha kokthoma ngesindebele lapha kwa-SABC njengoba leli phiko lendaba lala kwa-SABC ligidinga iminyaka ema-75 solo laba khona kulomnyaka ka2025 sikhambela phezulu sithi khula SABC ngithula ngidu ngake la mihlangothi ngiyathokoza.
Usara kanjalo umoya wokugidinga. Sicela indaba zesiNdebele ezineminyaka engaphezulu kwama-20 zathoma ukurhatshwa kumabonakude. Sicela indima eziyilimako ekuthuthukiseni nekubulungeni ilimi lesiNdebele. Umbeki indaba we-SABC uNontokozo Sikhosana ukhulumisene nomjotjozeli wesiNdebele uThando Mahlangu notitshere ofundisa isiNdebele uHope Sikhosana ngalokhu. Thando Mahlangu nawe Hope Sikhosana sanamukela endabeni zesiNdebele ku SABC 1. Thando angithome ngawe njengomtshotshozeli welimi lesiNdebele. Ngiyiphi indima edlalwa izindaba zesiNdebele ekuthuthukiseni ilimi lesiNdebele? Nox ngithokoza kakhulu kwamambala indima edlalwe izindaba zesiNdebele inkulukhulu kwamambala ngebanga lokuthi ithuthukisa ilimi uthuthukisa isiko and iveza nendaba zalapha sihlala khona. Nasikhosana akhe size wena njengotitshere ngiyiphi indima elinywa zindaba zesiNdebele ekamisweni yokufunda nokufundisa? Ube nezinto eziningi ukuthi besingakhona ukuzithola besingakhona ukuthola ama video ekufanele siwabukelisa abantwana nakufanele abantwana babukele nofana balalele ukufunda nokulalela besingakhona ukuthi sithole ama video arehe kodwa sola sengene indaba nje sikhonile ukuthi sikwazi ukuthola ama video lawa akhona esiNdebeleni abantwana babone zonke izinto zenzayo ngeSindebele. Thando ke waba senindabeni eminyakeni edlulileko usentolo waninwa ngokuthi wembethe isikhethu njengobanyana usimbethe nje. Ngiyavuma. Waneliseka na ngokurhatshwa sehlakalo leso endabeni? Ukukutshela iqiniso iye ngoba indaba ngazibona lapho ukuthi ziqhakatheke kakhulu kwamambala ene indaba le zayihatsha iphasi mazombe nge-SABC ngokuba namandla ngokuba nama radio stations ayi-19 yahatsheka kiyoka ama radio station for 3 weeks. Nokho kuyathabisa lokho kuyatshengisa ukuthi i-SABC yenza wona umnqopho wayo ukufundisa nokusabalalisa ilwazi. Nasikhosana akhe size wena ngikuphi enikwenzako ukufundisa abafundi ngendaba indaba zesiNdebele? Kuningi abantwana bakubonako bayabona nokuthi esikhathini sanje ukuze na umNdebele uyakhona ukuthi uzozokufunda indaba zesiNdebele uyakwazi ukuthi ube mtoloki uyakwazi ukuthi uze lana ube mvezi angitsho so amabizelo amahle akhona esiNdebeleni ukuthi ungakhamba nawo njengomntwana esiNdebele sele siyisonga Thando ongakutsho ngendaba zesiNdebele kunye nesintu sesiNdebele sele siyisonga nje. Engakutsho ngendaba zesiNdebele ukuthi mina abaragele phambili ngokuthuthukisa nokubika indaba lapha kuhlala khona amaNdebele bangaphela amandla begodu umberego abawenzako siyawubona begodu siyawugwagwazelela. Nasikhosana asiyivale sisi ngikupho ngakutsho ngendaba zesiNdebele sele siyivala ke nje. Bakhombisile ukuqhakatheka okukhulu abakwenzako ukuthi balethe isiNdebele mihla namalanga umuntu akhona ukuthi athole indaba ngelimi alizwisisako ngelimi alithandako naleli azikhakhazisa ngalo. So ngithokoza kakhulu into abayenzako njengotitsha lesiNdebele abantwana bethu bakhona ukubona kokuhle kwenziwa siNdebele. Awa mbukeli uzizwele nawe yikulu indima elinywazi indaba zesiNdebele kanti nathi siyi-SABC sizibophelele kikuletheleni indaba ngobunjalo bazo nangelimi elitsengileko. Thando Mahlangu nawe Nasikhosana siyathokoza ukuba nathi namhlanje. Kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Asiqale abazumi ukuthi bazume njani namhlanje. Lotshani Sibunge kwekwezini. Siyathokoza Bongwe nonabungela silotshise umbukelo khona usekhaya kungolosithathu ke namhlanje lihlelo elikhethekileko nathi ke siliphiko lendaba lapha kuKwekwezi FM sirakela phambili nokuthi sigidinge iminyaka ema-75 yonke solo kwahatsha indaba zokuthoma lapha kwa-SABC. Namhlanje esinabo ke ngilokhabe amphathi wendaba ezinabileko nezihunyeziweko khona lapha kuKwekwezi FM. Ngale kwalokho siyokhulumisana noSomgunubhe ke owafika lapha akhuluma ilimi lesitswana kodwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi wafunda ilimi lesiNdebele. Ngiyo ke indaba isiphethe khulu ukugidinga i-75 years solo kwaba ne-SABC News kukhanya ba.
Ngizokuzindambo kubongwe nonabongela. Sithando sami ngikulochise ngikwamukele lapha ekhaya ke kesitsheje kobujamo bethu bezulu ukuthi bosijamele bunjani enyangeni lekavela bahlinja. Basicheka ke namhlanje sebusuku ke bazibonela ke endaweni ezilapha ke maphakathi nenaga ke namathutshana nje wezulu abekelwa lapha ke ku 30% nasendaweni ezilapha ke eGauteng la ngizinze khona ngalesi sikhathi esicongolweni esendaba eJohannesburg. Kanti ke nasitsheja kusasa ukuthi kuzabe kunjani ke aphin team yazibonela ke amathutshana la wezulu asesekhona abekelwa lapha ku 30% akhambisana lapha ke nomoya ke umakhaza ke maphakathi nenaga ke esithando sami ke kunekungu ehahaba kulezo ndawo kanti ke namathutshana nje wezulu abekelwa ku 30% nasendaweni ezilapha ke eMpumalanga ke kunamathutshana nje wezulu abekelwa lapha ke ku 30% endaweni ezilapha ke ePulukwane ke namathutshana nje wezulu abekelwa lapha ke ku 30% kanti ke amazinga wethu ke wokuchisa ke eGauteng uyazibonela ke esithando sami ePretoria ke asibeka lapha ke ku 820 kusho khona ukuthi ke kupholapholile ke ekseni ekhambeni kwesikhathi izabe kupholile kumakhaza ekseni ekhambeni kwesikhathi kuzabe kupholile khambisana namathutshana lawo wezulu abekelwa lapha ke ku 30% Bronco Sprayed endaweni ezilapha ke eKankala zithobeni Rethabsing nakhona ke kuzabe kunjalo ke ngokusho njalo ke the rules nomhlekhabo kwaSibanyoni uthanda ukuthi uzihlogomele oqadi kwakho begodi uzithande.